Kakinhun SYM, FKJGP, DUBAKH bat ko ONYX negasiba Glio Rung shaka semi-final jongga Maitshaphrang Khasi League basketball tournament kabalapan long daga Khasi Students Union Maulai Circle hamada nilekai basketball Maulai nong pedeng. Kita ki South League kinhun kila Rung shaka semi-final kadi hadin kila job negasngi ya ka quarter final. DUBAKH kila pendrem ya ka ktien BC the Sun Pulai la life sun point bajaga na man of the match la yo ada uhami Carsentiu. Kadbaga ONYX kala pendrem ya ka Aero Nation the Sunpo la life point baru mewan chadap ula yo ekanam man of the match. Ke SYM kala pendrem ya ka Seng Samla Maulai nong pedeng the Sun Pusan la life south point bajaga man of the match la yo ada Gideon Karjana. Kadbaga FKJGP kala pendrem ya ka Yaine A the Sunpo la life new point baru Samla Raymond ula yo ekanam man of the match.